Ndibuya sana muthiri kinontu bonde teunangira kuni atinende UTHURANIRI MAMBURA kunyuthwa Muuma Jwa Urais batano wa Kenya ibwitite na mbere KIENINE kia KASARANI muchina munene wa NAIROBI UTHURANIRI burani ndi bwethirite bukiambere ya ntuku ya oro muthenya rwa rimu abisa ba kejeshi babuthite nende UTHURANIRI bo bakeria kinya kubwithia mantu era kethira ekarika ntuku iranende kukethira kwina kunyuthwa mumako yario kinya maromba na michencho ya kinjeshi kaitano kwa rungamiri bakamiti ya kunenkana ya wathani borutero RAIS nende muthureni bakinyite gutaka UTHURANIRI bo batongoretwe ni Dr. MUTUA na kuati UTHURANIRI bo nende bwethirite bugeta na mbere boye kinya kithira babuthitie magoruku yamwe Kiatho kinene kia kunyuthwa Muuma kia RAIS mutare Dr. William Samoei Ruto na munini wa Rigathi Gachagua kikwiriretie upangania na buo ibwithirite bugeta na mbere boye yake ndo thigira mantu ya wita na mbere orakubatire kendo tigira utibo kwangaratana abangania bakinye ibethirite nende bakibwitha kia kionaniria kia mantu ya arantu mwanya bareo mabisa bajeshi bethirite bakinenkairwa kinya itiyo biotwika RAIS munini wokie na kinya munene wa koti nene Justice Martha Koome maromba ni kintu nende kithirite kinya kio kikibwithairwa bangania antu mwanya bakiromba maromba yarakethira kiromba wa ntukweu. Pray for our unity as people and a country at large. Ya Allah, as we honor your name and attributes, we pray for peace, coherence, and cohesion in our country. Adorn us with love, peace, and unity, that you strengthen the bond in our families. Ungenwe nethirite akiuka kia kanya kamugambithania munene Justice Martha Koome urakethira ari kiathoni kiu na kuwa migambo era nindi Martha akethira akiwa ntukweu ya kunyuthwa Muuma. Koome, the Chief Justice of the Republic of Kenya, do hereby introduce to the people of Kenya the President-elect, His Excellency President Dr. William Samoei Ruto. Nuabisa wa jeshi akinywa Muuma otabura Ruto akwirigirwa kubwithia ntukweu ya kurukwa ubichine. That I will diligently discharge my duties and perform my duties in the office of the President of the Republic of Kenya. Ya kunywa Muuma RAIS akethira nende agikaira kirore kionaniria kia kuyukio tungeria bwanthiguru ya Kenya. And the signature, and in the same time I will request the Chief Justice to take her place on the signing table also to append the signature. Numene mugambithania munene akethira nende munenkaira katiba ya Kenya irakethira kithiataira kia wathani bukie na kinya utiira na umikaria. Ladies and gentlemen, anakabidhiwa hivi sasa nakala ya katiba ya Kenya. Makofi kwake. Kumirau Ruto akethira kinenkairwa kinya ruchiro tongeria konaniria niwe RAIS nende wanthiguru ya Kenya na ruchiro ari nenkirwa ni Uhuru Kenyatta uraumarukite obichine ili aweze kumkabidhi rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Anapokezwa hivi sasa jambea hii ya uongozi. Makofi. Na ni dhahiri shahiri kwamba anakuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Bagitumira ngare muthemba yo Land Rover iraithirite nende kiritangwe yo kamata RAIS kiatho tabi RAIS akethira nende kamata mukwemwe mwankanju kwene ara rwimbo rwa ndiguru kethira nende rukina irwari. Asante bendi ya Maroon Commandos. Asante bendi ya Maroon Commandos. Thank you.
bonge babata kumenya ni ati kinyake thira ni ndia kya waitio ni jeshi raithirite gita na mbere na kuibangania nontu bantu kweu. Akiariria mibango yonde ura wari ngabana wa kaunti ya Machakos Dr. Alfred Mutua auete gitumika ya yonde ni gutigira mantu ya kwithira gita na mbere kutina wangaratania kinyabureko. The National Government Office of the President, from the judiciary, from the military and others, and our main concern and our main issue was to make sure that the standards that are being set up here today are of international quality. We want this event to be flawless. We want this event to send the right message to Kenyans that we are ready to.